Kimana kitwaite mundu mukombe wacho. Akole tubana thina mo. Paithi na pase. Ni wasunguma ya age is just but a number. Lakini ye consequences. Kenu chambe ni ati etha wiki mwana na we young ani watu wa mundu mukwango. Akama machua metuke kwa ume. Na kwa upe stage meobika withie mauti ya muno. Stage meobika withie we mundu ume depending on ondo mundu sumwe wake umbitwe nondo wili. No tono kwa akaobituka. Ukethio na mwendete imu. Yitu nene lo tani sana miaka tani nata pasta. Twasio miaka kwambia etano na kuendea. Nipe kwithia there is likely to be a slight difference. Especially miaka yithi. Lakini zaidi ni abituke etano. Watu wanakuwa a lot of most of these effects, especially 10 na kwambata. Ni wako na akama magro ya ametuke akalima bika menopause. Makabika bandu maybe by the time we 40 au mama life begins at 40. Lakini after 40 2050 akaingia na mwana ambaye abika cham menopause na isi induce then it's side differences. Aipasa tanengo hakuna kiliota wazi andu tamambe yao bibela ba. Pa Akayuba umaendete mundu ma menopause chao. Aye mabiba after menopause. After menopause. Some period. Nibe bwana ka period. Kianona na ka period kukathala amu mabiba nange bayibo apyo. Tita mangi ndo makwenda. Kwa unitegemea mundu akundu umbeto. But those are effects so they affect mundu wanu wako. Kwa we make that decision. Tindoku nzeo. Lakini ndio wisi na pikapa ambe sinduini ngothikana sinduini ngothi usithia ni ready kwikala nacio silu uno ndo leo sithia Atene na kunikila mistake na pasa ta kunikila communication yes na batone to kunikila makoli wala mbana ba kule bani manzite ya shabiki fulani yana kule nikanatomba musunge tunamba usunga namba pe umukulite ila wete mundo wako na ikuya hiyo siku haitawezekana tina ni chauna ailida kwika ati koli ambera na local yai ni mundo wako at which level nundo Athiani mundo tatwaite mitanganywezu ni waile kuweka Alimwaza mlomba ni waile kuweka yituke matwanite yu yetha matwanite yu mundu sunake mamba kwa nanga mutwano wake unless there is a specific thing onu mwaile kukalambika mukoli ai tina wiva number 1 embono tonde muwo dukende na kukwika ati mundu emuwo number 2 akasa ngini meo matuko mo dukende kwika meo matuko meba meo matuko mo ilote na mood gani maanisha matuko ama period okay lakini generally speaking kila mundu aile kwa diiswa ni muume kana muka ni mundu wake kwa ela ukasi ya mundu waku wenda akianewa ba nukona kwa kilukila important mundu waku muyanisi ni duty ndo asomira ngiba Biblia ndo actually Biblia za it's a duty ni duty yako kuyanisia mundu waku lokutwa muhimi kana muka kwa uyu ela wambia kwa ya mukauka na muhimi undere ni dokwenda tisuo haito mekana inanitwa isi mapenzi mendo amemoyo palamendekea palamendekea ndipo mendo amoyo timangu ave chathi niuka kala kalenda tuna weta ndo matoseka kanani wailiko na kalenda ka bedroom yundu kwana yuweki ya mundu kalenda saa ingi withio uimando kwananga mutwano wako nundu mundu sunu kwambia osafa na mundu aithina swani ya mundu maingi na mutima seo alama kulite ni kule mundu wa shoti umwe ono waita bidimuka ono kailelo na ikelia no kuitaba uone weto bwa shoti mweta kana dena ba no dena ola munene ni ati the bigger thing ni mbeu ni sialika mbeu sialika ni sio kuitabia lakini mbwe kule yake ni maybe ndao kule mundu wake ni wa mutumwa na aiboa ni twaitine wailo tethanya nundu amwe apo mundu ume onaka pona muneo time no yambe omonya kola kunyenyekea tu weta wono kila lakini ti wambe omugule ba ukwitanga nga unondo umaba ko ba uno ete ukwita imobani koko na yu angi mayambe akama ndo wana umenyoko ni zina tu weito
Bina kitabitu kwa mwazi kuyandu manena ni wana tu address issue ino pasa ya na mwana ma tatiko imwana ibatelo how twileta kuikata katika nondo dezi tuna mangi mamudembo zimondozulika amineto malo kita pasta. The first thing here you no say you ultimate no ziba mutu mwana ugeta ni mutu standard but you ba atunene lowa elani wali kana ni woma so you na uzutu weta mutu nusu kana mutu ndizi tu weta mutu kwata kana turonga weta ni wali kana ni woma ndizi kana no ngwati okay izi elete kwandilo wata. The first thing is this ni tunaisi ati na ntu weta ngena ingi kana sex akaingi metha meandu makwetela tuku receive utaumite no mpaka opete mentalities nundu kila mundu elo participate kwa first of all mundu zuona amina umunenge time nini after that mwambie ingi no kukila. I'm telling you the truth, try mundu umyozo after some time wa mwambie ingi kumupembeleza no kukila. That's the first thing. As tell me to 1 minute man aingi with their ni anxious with their ni anxious yo nondo adela me to ke the you control kana then experience no kwana kwa you help him. Secondly piano whether ni kindu persistent munono uncontrollable sangiri kitonda ke medical kenda pia on a certain trauma ikutuma mundu sio at a sustain sexual life yake na plus an important to the one child what dakitali akuelezi. The other thing is mundu umepia no wale kwe train na nui train ya nozo mabuku kanoka neno na mutaalamu akautapika da no train sangitwa sia mundu no wale mama ukete no withhold wetela mundu waku ona wewe kwikatete kusemba tukwathukia you know you can book with the hold ni kana watela mundu akumukata muko be climax yemwe sinu sya mudembo zuka bakosa breaks ukamba uma na kindu kila kingi important aume sexual activity yo most of the times ye increase ya na frequency yo ya sex kwa either mundu obangi ya mukauka mumi ukalenda o kai ila wabanga once and once kwa wisho na mundu akamwe nunu mundu ume oundu wethi wana experience ya mundu muka no wo na ke wende ya na kwitwa ena chao ena bina wakwendea lakini nunu wabina wengi mundu muka mundu ume ataelo kwata mundu muka atalao mana onangi no madala ata biketa bo kana mondozo akweti weza ukasuwa mo etikila while tense put pale mbona tension nene